Abdul Jalil achoka pasi kwa Sakibara umutwara attention bi Abedi achoka pasi hariya Saki Asumani hariya kuranya arashota cyagezemo Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Mukura ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 21 wa shampiyona y'u Rwanda wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Nubwo Gikundiro yegukanye amanota 3 akomeye, umukino wasize impaka zikomeye ku misifurire. Abafana ba Gikundiro bananiwe kwihanganira ibyemezo by'umusifuzi bikekwa ko byabangamiye ikipe yabo. Bamwe batangira imyigaragambyo nyuma y'umukino. Ese koko Mukura Victory Sport yaba yibwe cyangwa n'amarangamutima y'abafana? Muri iyi video tugiye gusesengura uko umukino wagenze mu minota penalty zavuzweho cyane, igitego cyanzwe cya Mukura, impamvu abafana batishimiye umusifuzi, uko itsinzi ya Rayon Sport yahinduye urutonde rwa shampiyona. Icyo ngusabye ni ukumva inkuru yose kugeza irangiye, kuko inyuma cyane niho hari igitekerezo kizima cy'iyi video. Kuri wa 22 Gashyantare 2026 kuri Kigali Pele Stadium habereye umukino w'umunsi wa 21 wa shampiyona wahuje Rayon Sport na Mukura Victory Sport, warangiye Rayon Sport itsinze 2-1. Ariko nyuma y'iminota 90 inkuru ntiyagarukiye ku bitego gusa, yimukiye ku misifurire, ku byemezo byavugishije benshi no ku myigaragambyo y'abafana. Rayon Sport yatangiye umukino imeze nk'ifite ubutumwa bwo kugarura icyizere mu bakunzi bayo. Ku munota wa mbere gusa Aziz Basani yahise atsinda igitego cya mbere cyaturutse ku makosa ya Joseph Saki wa Mukura batakaje umupira. Bigirimana Abedi awuhereza Ndikumana Sumani, nawe yahise awugeza kuri Basani atsinda igitego nta kuzuyaza. Rayon Sport yakomeje gusatira, kurigerageza kwisuganya mbere yuko igice cya mbere kirangira. Ramazani Chimanga yatsinze igitego cya kabiri. Gikundiro ijya kuruhuka iyoboye n'ibitego 2 gusa. Mu bice byinshi by'iki gice cya mbere, abafana ba Rayon Sport bavugaga ko hari udukosa twabaga dukorerwa abakinnyi babo bakatuvugiriza induru. Hari nkaho Basane yahanishijwe offside iyo gateye impaka, nubwo bitagize ingaruka ku gitego byari byatsinzwe. Mu gice cya kabiri Mukura yagarutse yahinduye abakinnyi. Pimpong, Dimbumba na Mutsinzi Patrick binjira, umukino urahinduka. Ku minota 27 Joseph Saki yishyuriye Mukura igitego. Mukura irushaho gushyuha, umukino uhita uryoha. Ariko impaka zikomeye zatangiye ku minota 84 ubwo Samuel Pimpong yashyiraga umupira mu izamu uvuye muri koroneri. Umusifuzi Uwikunda Samuel yahise avuga ko habayeho kubangamira umunyezamu Kwizera Olivier. Igitego kirangwa, Pimpong ahabwa n'ikarita y'umuhondo. Ahubwo abakinnyi ba Mukura barakaye, ariko abafana ba Rayon Sport nabo bavuga ko hari ibyemezo byinshi byari bimaze gufatwa bibogamye ku ruhande rumwe. Ku minota 90 Mutsinzi Patrick yacenze Bayisenge Emery ateye umupira ukora ku kuboko kwa Uwikunda w'umukiza Obed. Mukura yasabye penalty, umusifuzi avuga ko nta kosa na rimwe ryigeze ribaho. Mu by'ukuri abafana bari bahegereye n'umusifuzi wo ku ruhande n'abandi bantu bose babirebaga bavuga ko hari habaye ikosa rikomeye cyane ndetse yagombaga kuba ari penalty. Ariko mbere y'iki gikorwa hari undi mupira wavuzweho cyane. Abafana ba Rayon Sport bavuga ko hari penalty itahawe umupira wakubise
ukuboko kwa myugariro wa Mukura mu rubuga rw'amahina mu gice cya mbere, aho umusifuzi yakomeje umukino nta nkomyi nta cyabaye. Ibi byahise bituma abafana ba Rayon Sport bavuga ko bari kwibwa ku manywa y'ihangu. Umukino ukimara kurangira, bamwe mu bafana ba Rayon Sport bagaragaje kutishimira ibyemezo by'umusifuzi. Abamukura byo bibindi no hanze yaho hatangiye kumvikana amajwi yamaganiye imisifurire, cyane cyane ku ruhande rwa Mukura. Hari abafana bagaragaye baririmba indirimbo zigaragaza ko batishimiye uko umukino wayobowe. Abandi basaba ko hakorwa iperereza ku misifurire. Nubwo nta bikorwa by'urugomo byatangajwe ku mugaragaro, imyigaragambyo y'amagambo n'amarangamutima yagaragaye, bigaragaza ko ikibazo cy'imisifurire gikomeje kuba ingorabahizi muri shampiyona y'u Rwanda. Ese ubundi koko Rayon Sport yaba yibwe cyangwa Mukura yaba yibwe? Iyo usesenguye umukino mu buryo butuje, usanga hari ibyemezo byateje impaka ku mpande zombi. Urugero, igitego cya Mukura cyanzwe kubera kubangamira umunyezamu, penaliti itahawe uruhande rwa Mukura, ndetse na penaliti umupira w'amaguru. Ibyemezo by'umusifuzi biba ari iby'ako kanya, kandi rimwe na rimwe bigaterwa n'uko yabonye igikorwa mu kanya gato. Ariko iyo ibyemezo bikomeje gutera impaka nyinshi, akenshi bituma icyizere cy'abafana kigabanuka. Bityo rero ntitwamenya ukuri kuri aha ngaha, nimba umusifuzi yabikoze ku ruhande rwo gushaka kwiba Mukura cyangwa kwiba Rayon Sport, ibyo ntitwabimenya. Rayon Sport yahise ifata umwanya wa gatanu n'amanota 35, irushwa 6 na Al Hilal SK Club yo urutonde. Mukura Victory Sport isigaye ku mwanya wa 8 n'amanota 31. Iyi tsinzi iha Rayon Sport icyizere cyo gukomeza guhatanira imyanya yo hejuru, ariko ibibazo by'imisifurire bishobora gutuma umwuka utaba mwiza mu mikino iri imbere. Icyo bisobanuye ku mupira nyarwanda rero, iyo abafana batangiye gukora imyigaragambyo kubera ibyemezo by'abasifuzi, biba ari ikimenyetso cyo ko hakenewe kongera amahugurwa ku basifuzi, gukoresha ikoranabuhanga gifasha, wenda nko kureba amashusho VAR, kongera ubunyamwuga n'ubunyakuri mu misifurire. Shampiyona ikeneye gutsindira mu kibuga no mu mitima y'abafana. Iyo icyizere kibuze, amarangamutima arusha imikino imbaraga. Rayon Sport rero yatsinze Mukura ibitego 2-1, yisubiza mu makipe 5 ya mbere, ariko kandi umukino warangiye havugwa cyane umusifuzi kurusha ibitego. Abafana bamwe bavuga ko ikipe yabo yibwe, abandi bakavuga ko ari amarangamutima y'umupira. Ukuri kose, icyagaragaye nuko umukino wasize inkovu mu mitima ya benshi. None se wowe ubibona ute? Ese hakwiye gukorwa iki kugira ngo impaka z'imisifurire zigabanuke muri shampiyona y'u Rwanda? Duhurire muri comment twiganirire.